Braćo moja, se puši. Kapirate? I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video ljudi. Danas putujemo gde, saznaćete uskoro. Tako da, spakovao sam se, mogu reći da sam se cool spakovao. Ponao sam svu opremu, tako da ću da vam pokažem lepo sad. Vidite, ovo je moj kofer. Onda ovdje imam, vidiš, torbu, ručni prtljag i ovo je za moju lepšu polovinu i da, imam ranac. Ovo nisam teo da nosim, brate, da me ne bi ubili, brate. Razumeš? Ali sam spakovao dosta stvari, znači od suplemenata do ne znam ja čega, znam da neću da koristim. Tu je naravno i tašnica. Tašnica za laptopče, vidite. Ovo je moj ručni prtljag, a ovo se ne računa, tako da... ovo je moj neseser. I u ovom neseseru mi se prosulo ulje, znate u Crnoj Gori kad vam prodaju ulje, ja to kupio, vrati, stoji mi tu već ne znam ja koliko, sve dok ne odem neko putovanje. Stavio bate unutra, gledaj sine, i joj. Na jednu majicu mi je otišlo, nema veze. Sada čekamo voz, idemo do aerodroma, tako da načekat ćemo se malo. Bićemo sat i po vremena, možda čak i dva pre polaska i to je to, onda vidimo se tamo, braćo moja, ćao. Ok, sad smo prošli, sve smo sredili, sve smo predali. Prošli smo skidanje kad su nas opipavali i tako to. Sada idemo na Muriju, kod Murije, verovatno, jeste. Ne, ili? Da, idemo kod Murije da nas ispipaju i oni. Mislim, ispipali su nam stvari, sad treba da nam ispipaju, kako se zove, pasoš. Najbolj sam ga. Prošli smo Muriju, kao što sam rekao, skidali su mi pasoš. Jebi ga, ja došao dajem pasoš sa fotrolom, ali nije neka fotrola, nešto sad debelo, nego nešto tanko, mislim, kao pasoš. Kaže, jel možda izvadiš? Ja držim kameru, brate, ne mogu da izvadim, razumeš? I pusti me ona i ja prošao. A mislim da će me skidaju, ali dobro, nisu. Trebamo na G. Aj Slavka. Değerli konuklarımız, el bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki... Znači ljudi, sad se desilo nešto, morao sam da opsujem nekog, iskreno. Znači, došlo do toga da su rekli mesto od 21 do 40 i nešto. Treba da dođu. I ljudi su više nacrtali na red. Ja rekao, brate, razumeš, oni imaju neke brojeve sad, otkud ja znam koje oni brojevi imaju, pa su svi stali na red. I sad ja gledam, da li idem preko, ona nešto kaže da, ova ne. Ja rekao šta, kako, ajmo dalje, mi prođemo, a ova popizdala tamo žena što mi ne ulazimo, znaš, što ljudi koji imaju te određene brojeve ne idu ka njoj, niti mogu da idu kad neki ljudi niti razumeju nemački, niti bilo šta. Değerli konuklarımız, ja razumem. El bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişi engellememenizi rica eder. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Dobro. Ali su ljudi svi stali na red i ja pitam čovjeka koji broj imaš, on kaže 5. Ja gledam, pa zašto si stao na red? Kad imaš 5, kad je 21 do 48. I mi je otišli, mi jedni od prvih skoro tamo. I kaže, nešto popizdala, a njena koleginica kaže, ljudi ne znaju, razumeš, čovjek treba da znaš, tako letim prvi put, zamisli da letim prvi put. I ja kažem, oladi malo jaja, bukvalno tako sam rekao, i naletim ja svaki dan da bi ja znao šta treba i šta vi radite i to. Mislim, ti si tu radiš svaki dan, tebi je sve to normalno, nama nije. Ne možda se ponašaš tako, rekao sam da oladi jaja i to je to. Zeus.
sada čekamo na kufere. Prvi put sam inače u Turskoj, brate. Prošli smo Clean, ne može cleanije da prođemo. 106. Možemo negdje kupimo karticu. Nema ovdje, negdje drugdje. Evo ovdje. Ili? Ne. Idemo da uzmemo kofere i onda se vidimo kasnije u busu. Ili ako budem kupovao karticu. Ne čuje se više. Koliko ljudi. Koga? Da, majke, ti si luda. Snijem tako nešto, čuješ ti njih? To su lepi lusteri. Lusteri? Pa ima pet, vidiš lusteri. Ujebac. Šta je bre ovo, majke? Ljudi, evo smo na recepciji da uzemo sobu. Pa se vidimo kasnije kad uzemo sobicu. Ljudi, kako da vam objasnim, nisam sad nešto pokazao puno, pokazat ću vam sutra, kad budem legao, mislim sad se odmorio, pošto ne znam, nekako bio dan sav naporan, brate, ne znam što da vam kažem. Neki jet lag valjda, kako već, mrtav sam, umoran. Mislim, u noć smo stigli, brate, tako da je još noć. Oduševili smo se hotelom, sobom, svime, ono, brate, sve je kulijana. Hoću samo da vam pokažem. Znači, ovo je naša terasa. Ovo je kao neki dušek. To su dve stolice. Da, ono, baš cool, to nam je terasica. Sobu ću vam pokažem sutra, tako da, ono, vidimo se sutra. To je bilo to što se tiče day 1-a, vidimo se za day 2. Ćao! Znači, danas je prvi dan, tako reći, prvi pravi dan u hotelu na Turskom moru. Znači, ja sam iznenađen. Sine, šta je ovo? Teoru, vidio ovdje što piše, vidi se, okej. Okej, kamera, vidi, sad se ne vidi. Haha, kakva kamera. Te, bro. Samo šuti, bro. Idi, bro. Da, ljudi, malo smo gladnili pa smo kupili picu. Tako da ćemo da je jedemo posle. Ovdje su nam ležaljke. I ovdje, kao što možete vidite, je tebra bazenča. Bukvalno je retardirano dobro. Sad vi kad uđete ovdje, vidite ovdje se možete zaključati, možete i da otvorite. I sad ovdje samo dođeš tu tebra i već je voda, to vidite. Znači, prekriva se voda, tako da je to jako super. Pizza, kao što rekao. Da, tebra. Sad idemo na plažu.
Sada ide najgori deo. Otići do plaže, tako da idemo preko ulice, ispod tunela. Napravljen je, znači, tunel koji je malo jeben, ali je ono, kako da vam kažem, brate, morate sagnete glavu, inače ćete da slomite glavu. I tako da će prelazim ulicu ispod tunela, tako da vam. Kako da vam objasnim, kako mislim da vam pokažem, ali bukvalno je... kako da pokažem, čekaj, glava mi je... Čekaj, sad će negdje da mi dohvati kosa. Ne mogu da pokažem lepo, brate. Sad... Možeš da sagneš, brate. Evo ga. Ne znam da se vidi. Možeš se sagneš, buraz. Napravljeno za neke mlade ljude, brate. Ja sam veliki, sam bist. A jebi ga, brate, možeš spustiš glavu. Viš, tako to izgleda, brate. Ovako, prilike. Usko. Jako usko. Jako usko, brate. Da, moramo po Peškire negde, neki spa, valjda se zove nešto. Mislim da je ili tamo negde. Ljudi, kao što ste vidjeli sad, nije loše, brate, nije loš. Možda čak malo lepše od slika što smo vidjeli, a možda i nije, ne znam još. Ali bukvalno ima jedna od lepših plaža tamo pozadi, mada ni ovo nije loše, brate. Nije loše, šeta što ne može da se ide, tamo ne može da se ide, ću vam pokažem gdje. I tamo ne može da se ide. Ne znam zašto, ali baš bi bilo cool, ja bi mogao da se ode sad tamo. To sam te upravo. Evo onda je baš brutal. Like you can say dolphin? Yeah, of course. This was cool. It's good like this. Yeah. With ultra deluxe, with 5 stars. Yeah. Nobody have like that in the ship. And then we get also very clear water swimming. We visit also Alanya. We get also 2 hours break time. Cleopatra Beach. Okay, and how much we stay 30 minutes. 30 minutes you have also swim break in the Cleopatra Beach. Nice. Not here, direct, a little bit on open sea. There is more clear, yes? Okay. And food, soft drink, everything is free included with the price. And we visit also many caves, Red Tower, Pirates Cave, Phosphor Cave. There is a big aquarium, you can see a lot of fish here, yes? Okay. And 1 hour guy, he will give us a 41-meter jumping show. When you want jump, you can jump and from the 10 meter from upstairs here. Okay. Then after we have also for the animation show for the foam party inside in the ship. Oh, okay. Yeah. That's cool. After the foam party, we make our last swim break. 20 minutes here, then 4 o'clock we are finished, yeah? Okay. And this costs only 30 euro per person for all day. 30 euro. 40. 40. No, 30. 30. 30 euro per Okay, person, yeah? per person. For all Okay. day, yeah? Thank you. For all day. All day, if you like, Okay. and we have also water sport over there, yes? This Okay. water sport, everything you can get also pirate ship Okay. also you can go. Cool. There, no problem. Okay, Okay, thank you. so much. Jako čudno, prvi put da držim kameru, brate, napolju, onako, bukvalno je malo neprijatno, ali je lepo osjećaj. Ali nema to, nije to ne, brate. Možda ima tamo negdje, na kraju.
Ima to? Pitamo mi jučer u hotelu, brate, za šišu kao da može da se ima, jel? I kaže čovjek, a nema ovdje u Turskoj, nigdje nema šiša, nigdje nema. Ja rekao, inače šiša nargila. Strašno, brate, ali ima, 100 metara odavde, vidjet ćemo. Ali ne znam zašto ovdje, opening, 10, 12 i 17 časova. Vrućina, buras. Inače se mnogo greje ovdje fotoaparat, zato što snimam u 4K, ali trebalo bi da bude to ok. Pošto imam još jednu bateriju, mogu posle da zamenim. Eventualno ću verovatno sad da snimam dok ne dođemo do plaže. I onda ćemo malo da uživamo i onda kad se budemo vraćali ću stavim drugu bateriju i onda da snimam dalje. Ali stvarno mi nije blam snimati, majke mi moje. Evo, vraćamo se s plaže, znači pod Crveneovskom, brate. 40 stepeni ima, brate. Ali nos mi je crven i ovo, brate. I verovatno gore. Ne znam još, ovaj tunel, buraz, glavu da polomiš. Gledajte ovo. Ne znam, brate, kako izgleda, ne vidim ništa, ni kosa mi je otišla. Vidi, brate, slušao sam se u sekundi, brate. 40 stepeni, buraz, ja nikad u životu nisam izašao napolje na 40 stepeni. Imam ja pare. Ne, imam ja pare. I ljudi, evo nas u šopu. Sad ću vam pokažem što ima. Ima svašta nešto, brate. Evo vam suveniri, dođite vam. Imamo suvenira ovdje. Suvenirčići, da? Ne zez, ima ratlog, vidi se? I to pravi. Ovo se zove ratlog, brate. Što je ratlog, majke? Imamo dobre poze, brate. Imamo bika. Imamo vukodlaka. Imamo majmuna. Nemojte se smijete. Šta je ovo? Ne znam, brate. Svašta ima. Vidio me. Naruto, brate. Evo ga Naruto. Vidi kako. Ali dobro je. Došli smo inače radi grickalica. A imamo i ove patke ovdje. Ali što je najbolje, ne piše nigde cena, ljudi. Znači, apsolutno nigde nema cena. Apsolutno nigde cene nema. Brate, na što liči, Dijana? Vidim, pogledaj. Bože mi soče. Kaotično. Da, imamo Nesquik. Nesquik, imamo ovdje Express, kafa i Fanta i kola i Schweppes imamo i tako to. Sad vam dođemo na čipse. Malo prije sam vidio 2 evra, brate, jedan čips, doslovni real, u seriji. Ok. Pošto li je, brate? Imaš 1 GB interneta, da? A treba mi kartice. Popcorn. Što ima klima, brate, mili, jaj, kako lepo. Imamo Pringles, imamo 7 Days, ima 7 Days. Ne seriju. Što ima još? Ima svašta nešto, brate. Evo, javljam se ponovo, znači, ne znam da li se vidi, ali sam izgoreo jako. Čas sam se istuširao. Baš se vidi ovdje, i da, brate, znači, bio sam, kako se zove, jel te, nisam bio na plaži s majicom, brate, tako reći, sa top, kako se kaže? No, brate, onaj top 10, nije li tako? Tank top, top 10, WTF, ne znam, ovdje vidi se linija, brate, razumeš? I ovdje se tačno vidi linija kako ide to, znaš, i onda ja gledam, brate, kako to moguće, razumeš? Ja sam bio cijel dan go,
Bez majice. WTF. Ajde. Sad ću kako se popnemo. Plivaj Steve. Kako da se popnemo? Je, teško je. Jako teško. Teško. Sad idem na to. Jedino tako. Ajde skoči, ripi. Ripi na njega. Da se davi. Idemo sad da hasamo, sad je negdje oko 7 sati. Plivali smo u bazenu, na moru, cijel dan, brat, u vodi. Izgoreo sam ko manijak. Ali dobro. O, brate, koliko ljudi. Znači... Ich glaube, sie ist irgendwo dort, oder? Treba nam terasa. Ali nigde nema teras. Gdje je ona? Eno je tamo. Ljudi, znači, pokazat ću vam što ima da se hasa, ali mislim, ne znam ni ja što ima. Sad prvi put večeramo. Drugi dan, a prvi put večeramo. Lol. Ručak nismo ni ručali. Idemo, a? I ti belu majicu vuk, vidi, svi smo beli. Hej. Nisam vam pokazao hotel kako izgleda, čekaj. Vidite ovo. Adidas 5 evra, dobro. Znači imaju dobre patike, dobro. Isto ko u Egiptu, tu sam uzela, tu što je ovdje. Ove su dobre, gledam. Koliko su? Baš tu ove. Piti pošto su duže. 20 euro. Koliko je to? Koliko je to? 20 evra. Stvarno? Znači, bombonica, brate. Znači, ja brata izreklamiram i brat mi da jeftinije patike. A ne, bukvalno možda i kupiš i za 10. Ali, znaš, nije teo da se cenka sad da kaže 40-50 evra. Razumeš? 20 evra, da misli u Egiptu se cenkali da su. Ba da, ni to smo najviše spustili za to. Odeš u Tursku i to je to, brate. I brate, to vam je to. Evo vam pokažem kako izgleda. Okej je, može se reći da je okej, brate. Ali... Imamo leba. Leb ko domaćin. Ima neko meso. Tačno je 0032. Ovo si da je snima, dobro. Molim, 29 stepeni bilo u 8 sati, u pola 9. Sad je 27 stepeni, okej. Ali bez sunca, brate. Mogu da kažem, sviđa mi se, Turska je okej, mada mi se ne sviđa što u hotelu niko ne zna ništa jezik, nikakav. Svi znaju samo turski, to je baš glupo, brate, ne zna niko engleski da priča, jebate. Dobro na recepciji znaju, ali ovamo konobar i to, brate, ni da beknu. Ja stvarno ne znam, brate, teško da se nauči engleski, mislim. Ne moraju njemački, brate, ali engleski.